Narode, idem u Golden Coral. To vam je buffet. Kažu za 20 i ne znam koliko dolara možete jesti koliko god želite. Idem to da provjerim i koliko mogu pojesti. Valjda neće biti muzike da me zajebava. Nisam odavno bio ovdje. Pa se vidim šta ima kod njih. Kobasice, chicken, corn. Ovo je baš dobar buffet. Pice, pasta. Ano, uvijek je puno. Kao domaće piletina, ovo ću probati. Ringa, grah. Wow, kupus. Nema čega nema. Poznati, popularni Golden Coral. Jagode, bostan, studencije. Salata, salsa. Srećom nema muzike. Čuje se, ali nije. Ovo je svako razni dressing. Sve i svašta. Još sam ja i poranio. Inače bi to bilo krcato. Onaj mi se chicken sviđa. Ovaj dio kolač. Ovo je dobro. Ovo je dobro. Banana pudding. Chocolate pudding. Nešto od jabuke. Američka pita. Apple pie. Mene kako ne to radi. I ovaj kolač izgleda. Kolač, carrot cake. Oh, this looks delicious. Ovo je, ne daju da ih snimam. Ovo je meatloaf. Meatloaf. Evo ovo ne. Ovo može hoći. Ovo je red. Da. Kad sam išao prvo snimio. Čekam da dođem na red. Na ulazu. Iska. Imaju sve. Coca-Cola, Sprite, dijetalna kola, voda. Tako, Imao samo dijetalnu kolu, bez leda, ne treba mi led, poslije ću leda, da vidim koliko će mi košti. Cijene, dinar, oni su $19,5, manje $15.
vjerovali ili ne, 19 dolara i 51 cent. Za početak sam uzeo jedan cheeseburger, pomfrit i sodu. Dijetalnu kolu. Znači, za 19 dolara i 51 cent jedete koliko god možete. I ničudo što je puno. Svaki dan. A praznicima bolje nemojte ni dolaziti. Za sad ovaj cheeseburger je odličan, sočan, ima dosta sira, a i pomfrit je fenomenalno. Dobro je što nisam uzeo leda. Coca-Cola je dijetalna je vrlo hladna. Ovdje sam sam ima još jedan tamo čovjek preko puta. Evo ga, burger, pomfrit su nestali. Idem po još jedan tanjir. Šta ćemo sljedeće, to ćemo da vidimo. Evo je drugi tanjir, neko meso, govedina, ima kukuruz, neki, kako ga zove, jed. Yes, please, thank you. What you want? Diet, something diet. Nudi mi da popijem. Diet Coke, I think. No ice? Hranu inače sami sebi uzimate, ali imate poslugu za piće. I vrlo je ljubazna žena koja je pitala šta ću da popijem. Ja sam uzeo sebi još jednu dijetalnu kolu, a ovo jedem. Ovaj komad mesa što sam uzeo je miks svinjetina i govedina. To neću da jedem. To ću da ostavim. A ovo ostalo ću pojesti. Realno, zašto bi trošili vrijeme u kuhinji kad imate Golden Corral? Nema smisla. A 19 dolara i 51 cent. Još vas uslužuju. Burger je bio dobar. Evo još jedan ću. Uzeo sam, šta je još ovo? Neku pasta i malo salata. Sa strane mora se malo pojesti salata, kupus salata. Kupus, kuhani kupus, ja mislim. Ja ćete jedem i nastavljamo dalje. Sad kad se najedem, 2 dana ne moram jesti. Po svako rebro da stavim. Ovo je treći tanjir. Ovdje imamo piletinu, rižu, mrkva, pasulj i lijepo. Ja njima da dolazim svaki dan, on bi bankrotirali. Pijem dijetalnu kolu i onda idem u džim da ovo sve potrošim kalorija. Što sam unio u sebe, može mi biti sedmicu dana. Realno, chicken ili piletina je fenomenalna. Ovako ne možete ni kod kuće napraviti. Predlažem vam da obavezno dođete u Golden Corral. Hrana je izvrsna. Nemojte džabe trošiti pare na druge restorane. Wow. Ovo je bilo delicious, ukusno. Nema više piletine, nema više ništa. Idemo po nešto da se zasladimo. Šta ću? Nešto dobro. Ovdje imate, ili imam, jagode su sa čokoladom prelivene. Ovdje neki kolač, ovdje neki želatin i još neki kolač.
kako ovo sve pojesti i ovo popiti još malo soka. Ali ja sam junačina. Ću da uspijem. Poželite mi sreću. Evo ovaj kolač, ne znam od čega je, ali je ubija. Želatin je dobar, jagode onako, ovo ne znam šta je, isto onako, ali sve u svemu 9 od 10. Familije jedu, ja sam pojedem kod cijela familija. Ja vjerujem da svaki dan dolazim, ovo bi njega zatvorili. A ima i gori, samo ja malo se zezam. Jagode su im 1 od 10, bez veze. Ali, kad sam ih platio i poješću. Slavi neko rođendan. Golden Coral. Ovdje ima neki tiket sam dobio. Imam neki kupon, imam šansu da dobijem $2,000. Scratch-off tiket, ta neki nagradna igra. Ovo sam 10 i dobio za $5. I ono izvlačenje u septembru mjesecu. Zašto ne? Kao što vidite, ove jagode idu od usta, ne mogu jesti. Stomak će me zaboliti. Evo, jesam se najevo. Sad sam treba leći i spavati. Na svakoj od ovih moram napisati ime i prezime. I broj telefona, vajde da me kontaktiraju. Izvlačenje u septembru, možda bude nešto. Ima hot caramel and hot fudge. Da sam znao, ne bi jeo. Ovdje još nešto, šta je? Ice cream, sladoled. Ja ne mogu više pakat. Ovdje možete igrati nagradne igrice. It's ok, možete ubaciti $1 da bi dobili ovakvu nešto, igračku neku. To neće, to je za djecu, nije za odrasle. Ubacite $1 i dobijete nešto. Ako uhvatite. Vrlo zanimljivo. Mampara. Ovo nije loše. Mogu sad jedno probati. Imaš i bonus free play. Vrlo zanimljivo. Tako vam izgleda Golden Coral. Veliki restoran, imaju puno, stvari buffet, imaju veliki izbor hrane, kolača, sladoleda i svega. Ja sam završio, dao sam $5 tipa, valjda je to normalno. Vani je vruće. Zemlja gori. A ja se najevo. Sad odem kući, legnem i odmah sam udebljio 2 kile. Ovo vam je Golden Coral na South Lindbergh Boulevard. Preko puta je Chevrolet dealer, ima Mazdin dealer, tamo ima CarMax, vamo Honda. Uglavnom, oni su vrlo busy. Trenutno ima puno naroda. Valjda subota, još je rano. To večeras nećeš moći naći parking. Raja, hvala što ste gledali video, pa se vidimo i čujemo drugi put iz St. Louisa. Pa navratite u Golden Coral, nećete se pokajati. Živjeli!